Omuhoro mukuru gwo kwiruka gurikabare kigezi kandi omugenyi mukuru naza kuba President Yoweri Kaguta Museveni. Tongozebwa ko kwiruka kwahamibwa Commissioner wa Museum and Monuments Jacqueline Nyirakiza Besigye owa Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Erizoba twijaha okulonshinga ebirakwatagana n'okwirukirira ebintu byitu ebyobuhangwa oba ebintu byitu byira ebyasigize ebyabantu abira ebyo basigireho muhangeji hati ebintu ebyo ninka ebimwe birashangwa mu museums ebindi birashangwa in different sites nko mu Western region twineyo nka omuri Kigezi twineyo nka monument yitu Eric Soro. Okwiruka nukuza kuba Kitante Primary School 2018 by'okwezi kwa katano omwaka ogwo kandi okwetabwamu n'okwemitwaro n'ekicweka ahabwa bakuru kandi abana ba university ahabwe n'abamashomero nibaza kushashira emitwaro 2 kandi sente zirarujemu niziza kuyambaho mu kwandikisa ibiciro by'akare omu Luteso. Gyetabamu emitwaro 2 kitundu okujjako abaana ba university n'amasomero bijja kubajja emitwaro 2 era bo bajja kusasula eri abakulembeze baabwe mu university gye tuyita University Tourism Associations ez'enjawulo gye bajja okupiikinga emijoozi gyabwe okusobola nga ekyo tukimaintaininga era emisinde gino tetudduka buddusi bye tugenda okufunamu tugenda mu Teso region gye tugenda okusimba emiti omuti gwe bayita acacia tree. Jacqueline Nyirakiza Besigye yagira ngo enteekateeka egi n'ey'okugarra ebyakare emyaka 100 n'engaro 10 enyuma. Turi kwegezaho okureba enteekateeka ezaabire ziriho ko mu myaka 100 omu myaka 1000 before present ebyo baabire bakoraga okureba ngo ebimwe ebirabasika kutureetera entunguuka because omu development plans ezo twine nk'ehanga n'okupreservinga oba okukurakuranya ebintu ebiri kubasika okutureetera entunguuka nk'ehanga. Ewaffe tugezaako okukuuma ebyobuwangwa bwaffe ate ne tubitunda ng'ekyobulambuzi. Ewaffe osuubira okusangayo activities nga tulaga abagenyi baffe engeri ennima y'edda bwe yali. Tubalaga eddagala lyaffe gye twejjanjabisanga nga amalwaliro mwana watu tegannaba kujja. Tulya mmere yaffe ennansi tufumba oluwombo ate ne tuliyigiriza n'abagenyi baffe ababa batukyalidde. Jacqueline Besigye Commissioner wa Museum and Monuments yashobora okwenteekateeka ziri kuza kutwazibwa. Egyo run eraza kuba eriho ebiro 18 eby'okwa katano 2025 and on that very day obezoba eryo still turaza kuba turi muri kabare. Omuri kabare turaza kuba twineho main celebration eya International Museums Day. Turaza kuba twine president we Hangeri n'abantu bingi turi kureba ngo twamanyise hanga lyona why oba twine koraki okupreservinga oba okukurakuranya ebintu byitu byobuhangwa. Ministry ya oba government ebadde tebitadde mu nnyo maanyi kubanga tuli blessed twine ebyobulambuzi bingi. Twina national parks, twina ensozi, twina ennyanja naye ate twina culture. Twina cultures wano mu Uganda ziringa 5 n'omusobyo zonna ngagga mu mmere, mu nnyambala, mu lulimi, mu byonna. Gashakwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West.